سلام علیکم برادران. من سامسونگ S24 Ultra گفتاسی بودم. من آمد دو سیم کارتگی заводской ҳаду сим карташ растамошка шудагӣ. Телефончи беҳад сахт зӯр. Нархаш 7800 сомон. ҳаду сим карташ растамошка шудагӣ. тозагиша бемана. Наҳпа нав. Пачка. Mana inisham S24 Ultra mana. Inash koreyskiy du sim kartaga ҳадушон растамошка шудагӣ. Инаш нархаш 7500 сомон аксия шуд. Тез битон ки тамом нашавад. Mana инаш S22 Ultra памяташ 512 гигабайт нархаш 4200 сомон аксия. ин ҳамаш хуҷанд бозори панҷшанбе падземки Шарқ магазини 20. Mana инаш S23 Ultra мен сабз сафед барф. Mana растамошка шудагӣ 6200 сомон аксия кади. Mana хуҷанд бозори панҷшанбе падземки Шарқ магазини 20. Mana инишам S23 Ultra mana 6100 сомон хуҷанд бозори панҷшанбе падземки Шарқ магазини 20. ниҳои тез битон тамом нашавад. Mana ин анҷанде Note 20 Ultra ҳай. Mana нархаш 1500 сомон. камтар рахаша мақсад экрнаш ба гарантия метим. Яъне ягон хел проблема немана гарантияш ки экрнаш ба 1500 сомон 100% телефончи кор мекунад. ягон хел камбудиш нест. Mana Mana Samsung Note 10 нархаш 1500 сомон. оперативка 12 памяти 256 гигабайт. iPhone 12 сабз сафед барф. Mana 2500 сомон. ҳамаш растамошка шудагӣ. гарантияш ки хуҷанд бозори панҷшанбе падземка Шарқ магазини 20. Mana бародаро инаш S20 FE оперативка 6 памяти 128 дута сим карта ҳадшон растамошка шудагӣ. нархаш 1100 сомон. хуҷанд бозори панҷшанбе падземки Шарқ магазини 20. Mana Infinix Hot CI. Mana камера 64 мегапиксел. памяташ 256 оперативкаш 8.